Mizoram Journal ngai thatu zong te kum sang ni som ni pakhat kum thar chibai vek ule tuntruma hian United States President election thu buai le malam thlirna zuala nei pito ami zia kan thlir ho don ani kan mission rongbol na ka buai de wangin United States election thu po ka jiak chun zom thei talawa mission field ta chuan Christmas den chena chet vel awl sambi ka wangin December thachungi chu Christmas mingpu in thei to pachet la khuna nia chu sherengin mani tlin to ka thei to ka chu ave tangmeu awangin chanchin thar chu ngai ven ve reng maila ziak turin mot om thengang lo ani Christmas roi po chumnga meu ka the ve ani chu heti chung hian United States election chungchang thu zia ka chuak deuh renga atlang puin Trumper deuh vek an nia Trump Trantu te tan chuan chanchin hriat nuam le beng war thlak tak ani ome keniang conservative room root tan phei chuan Trama trantu midang an lo om ve chu alom om thlot ani Trama atlom awanga angong tur le Europe khumwal atluk chiat awangin Christian mission in atur zia ka hriat chian em awangin kan chungin Trama tan kan tong trai na hi kumli thothang ani ve ta bok ani in thlan boruak atang phei kha chuan zantin kan tong trai sakthina wangin ka fa patlum ber kum sari mi lek poin Tramatan tong trai a thei ngil ngai lo kum sang ni vela tang khan United States politics pa ngai ani mai lowa conservative le liberal in beina ani ti ka hrewe tana sang ni pali in thana busan Kerry ane tum khan special dinner me siamin kan lo lom ve to ani sang ni pariat khan John McCain chu Obama ain ka tana sang ni som pania po Mormon ani na chungin Mitt Romney ka tan jok bok ani ma se khang huna ka chuan conservative lam hi andu em liberal lam po anla moderate hle bok ani indona tak ala chuak lo kan ti thei ome ma se sang ni som panga alo her chuame chuan liberalism chuan ko ran le ko tlang a ne ta em United States Supreme Court meu poin nei in nei na chu dan angin apom sakta a LGBTQ mi pale mei chain kop ni na sian dang lam te chuan za le tlon ron an hlota a an thil ti ten om tak chu za ta ka ruangin an wan pui zo ka pride mon te hial an siama khovel ram then khat ten an puan zar bula LGBTQ puan zar an tar ta zo ka pathian thu kailekin dot thu oyom tak siam chuakin thiaman in santira pathian thu nen in rem zo ka nga soin ring tu tam tak le khovel an bum ani America Presbyterian Koshanin Mongkohur gay pastoratan an pomu wangin Mizoram Presbyterian Koshan Sinod po khan tho ho na zong an chu chat vekani kha Mizoram Sinod in ti tha sang ni som poruk in thana khan Hillary Clinton chu tling ngei tura anjina wangin liberal lam then khat an in thlada lelama conservative tam tak khing suala tin rangin khotlang le koshan achia ne khamlu tuk to te intel ru chuan Trama an vote ling ta kha ania a thu shimin United States a khwan Republican line Democrat khu makta doi som pani lain an tam sa reng ani Trama policy then khat le atong kam u chua tak te wangin huat le do a hlo emema politics huanga thian le thlawang ho tu anei tlem awangin zuam a hlo le boka ama party a Bush family te McCain family te Romney family le mi engam zatin nalutuka ando wangin mel maten an zuam lo thei lo bok ani America politics khu Washington establishment anti mai Republican le Democrat lam atanga mi za chuang velin an control angai ania chung ho chuan an thi ti swalte ani mu saktona in bei ve thin bok ma se chiana tur taka chuan anin trantona chu Trama hian khorfai tuma drain the swamp tia a awo wangin an hlau hlea an bei ron ta chiamani engamaw za chu lotling ma se ama point atwar phal le ani
sang ni som pasari January ni som ni president thu tiam lak atang khan na po thok thalei theilowa be atoka Republican control house le Senate chuan an phasan ta fo maya Senate thi Republican somnga pakhat Democrat somli pakwa ni in Republican majority an ni wangin McCain a chuan Trump chunga ne takin phuba ala theita ramnia running mate Paul Ryan chu House Speaker ani wangin Trump agenda a hlotling theilo boka sang ni song pariat atang phei ka chuan kum somli pasari mi chau ani ma se a cholta ani kha mak em mai chu sang ni som pasari January atanga sang ni som pakwa January thlengka Republican Party chuan Senate le House an controller Supreme Court 5-4 in majority an ni boka State Governor somnga somthum pathum nein antama White House an lua boka chuti chungin an President Trump chu dom na tur po hrelo kopin eptu ten an vo eu zok thei juk nia hei hi achan chu Republican zinga media le activist hu do zo lo te thu dik din pui aya mi pui zinga lang moi tumte duap lutuk te in do le muan hun sa sang lo le Trama in tingai sang lo an om nuk wangani kumin in than boi po hi hei wang tho hi ni Democrat lami chu an mi zia hria sa ania dot mulhum Russia collusion manga Trama paituma kum ni ngot media le institution sang nen tangkopa beitu te khan nia freedom of speech anti mek laya phone call manga impeach kalpui du tu te kha chuan vote an ruduang ti hria sa ni in thanma thalinga kalta atang khan vote anti ching pen don ti hria sa nia an dang theilo kha Republican ho mo liu ani hetia in thana aching penta ka chuan thil diklo tam tak ka om ti achiang renga ma se ko chuan in rol atum box si lawa thil a boi thlak hle tamai ani in thani football match ang dawania election board poi hi referee angai ani bok referee in fall apex walte po hi adik jok hrele ma se ma thutluk na siam that om ngai me ulo chu ba ka result ti danglam phei chu awang le zual hei hi Democrat le media ten an hra chiang hle ani chu ba ka United States Supreme Court Chief Justice John Roberts hi busa appoint ania Trama a hlo cham mu du em tu ani ti sabokela Texas in thuboi an putlu trumpo khan a le pek boina in ma chon ngam don em ni ti in conservative justice ho a win rep an ti chu ole telam thu chu da thari la Tramatan kong alom em ti kan tir ho don ani tun hnaya mizo tonga thuziak then khaten Traman an sa Biden atan kong om lo anga kan soi hi ngai tu atham takani ani na taka chuang kan tran em chuin Tramatan kong zong aping deuh vek zok to ani thil mak danglam deuh athleng te ani ngot lo chuan Biden a president ngei to ni na langta ni chumi ti fia tu chuan thil tlema zong ilo thlir tiang u Trama hian election fraud le rik wangin Marcialo puang thea kan soi thin hi ani na taka chuan du thu sam mai ani court in case alak du silawa chuan Sidney Powell te Michael Flynn te Jenna Ellis le Diamond and Skill te mangangin Marcialo an soi rimai ani White House Chief of Staff Mark Meadows point chutiang an ti don teu lo thu asoya Trama ngai point Marcialo chungchang White House an soi ho ti thu chu fake news ati mi mai ani Article 2 Section 2 Clause 1 to 3 hian sipai thu nei na lam soi lovin President chu Commander in Chief ani thu a soi zo kani tual chung in do lai khan Abraham Lincoln a khan alo manga ma se tun hun nen chuan ai nang lo ani America ram khu dan le hrai po ken ko theilo ko pa abuai ni chuan engpo athleng theya ma se tun din muna chuan mi thiam ten zero chance ani e an ti ani Traman martial law puang se Joint Staff General hoin an thlop lo chuan a zo der ani mai tin Congress in 3-2 aitama an override chuan a hlotling lo thei bok lo hlotling po ni se nakena
top nei lowa chui let a hlo nge yang chu a hriat awangin hei hi a thleng kher lowang hei hi kan hriat bawk a tha in vauna le in thro sakna hi thudik kal tuam pa ngai nen hriat hran thiam a thawt mai judge le republican thenkhat te hi suma thung tham lungoi an ni rengem America politics a hian suma in tham hi awang hle ani a chan chu a seriously tuka wangin tu man an ti ngai lo president meu po thamna ai chuan pai ngal tur ani Illinois governor Blagojevich democrat mi meu po Obama senate seat ruak zor alo tuma wangin sang ni som pakhata kum som poli tang tura rel ania sang ni som poriat mei ni som thum pakhat khan Traman full pardon a pe ni kha king trama dinpui tura kan ngai dinpui ngam lo ti khi thamna sum ma avom lung oi wang ni lovin thudik tran tura hoi sen tok lo wangte Trump an trana wanga media le activist ho be ron tur ngam lo wangte Trump a huan le isi wangte indo le muan hun thlir thiam lo te rin om lo wangte ani zok ani Mike Pence kota US president ne na ni theina a rengem a toy zonga chan chuan a lo ani anga soi hi Trama ukil Gina Elisi tanga lo chuak ani ma se ama ngei poin ama ji ani lo tin a phale ani January ni ruk joint session a hian Pence an enge amo phurchia amo phur chu state tin atanga election board 10 ne na an pek uncertified le khachar phuitlat chu senator le congressman ma a hong anga a inziak angin a puang mai don ani hian vote dik lo emo ne lo emo thutlu na siam tu turani lo ma se process pa ngai lo taka a che du chuan chu hlo takle risky takani chu tianga a che lo wanga thamlung oi anga kan ngai chuan kan ti sual le derang Trump hi lame duck president a ai ngai to emni ati theya United States president in thlanna ne na chang zo lo emo Trump thara midang in presidency an lak ma ka laklo hi lame duck president anti thina hun claim te chau an nei to wangin anti theya piang anti thin abik takin mita ngai dam oma an hriat an chua zalian thin Trump hian ama kumli chunga angai dam zat deuh tho December ni sompali nulama hian ngai damna apeto ani conservative media ten Biden chu president elect anti ve tatlat mai Biden a nena pom du mi alo Newsmax te Daily Wire te Breitbart News te Sky News Australia le Fox Business te chuan Biden chu president elect anti ani Trump team target jok chu January ni ruk joint session a Senate in a object thei dan ngai tu ani zoka joint session a hian Mike Pence chu chairman ani anga electoral voter seal phul tat chu mipui mu nge ya an honganga result puan ani ang chuta house le Senate atangin member pakhat ve talin an challenge sangai chutia an challenge chuan house le Senate ten a ran ve in darkar ni an soiho nuwa result an pomlo an vote an thlakang house ai chuan democrat lam an tamzo ka wangin a hlo ting lawang ti arin the mai ome ma se Senate ta ve thung enge anang Senate ta hian member za anom thina tuna Republican somnga Democrat liriat tania Georgia State in Senate pani January ninga a an thlang dona ni taka Democratin ne na an chan chuan January ni rukka antil manang Republicanin ne na an chan chuan Republican Senate member somnga pani Democrat somli pariatan ninga Democratin an ne chuan somnga anianga Pence tiebreaker aniang ama ero chu Republican senator somnga jinga election result challenge du tu pakhat ma an lading chuak ri lo ani hi challenge tu an omlo chuan Biden chu akal tuang pur maidon ani tin challenge tu lo te reng po ni se Senate hian Trump lam an chak arin lem lo achan chu Republican senator somnga jinga Biden an ahne tia pom tu hi mi pasari lai an to tlat ani Trump ho tu Romney a ho pathum vel an bok nen
tin majority leader Senator Mitch McConnell berin Republican Senator te chu election result challenge lo turin alo phui bok nen kong kolo takani lo challenge lo tlingta sela House a state khat vote khat zela thlan anianga Traman nena achang ngei bokang Traman January ni ruk Washington DC khopuya punko ma som na chan chu Republican Senator le Congressman ten Trama an thlop theina tura changlalan tiale ep2 te ri grapani tin buina na me no acho chua pal chuan Trama tan che langna boruak a in hong mial thei bok court a in rol du lo wangin Trama hian mi pui chakna man atum ve po ani mana thil om dan zong lai hol taka han thlir hian diklo tak chungin Joe Biden a chu a president don tange nge po ang tle mai chen ka chuan pathian in diklo taka ti tu Biden a hne ti lowang Biden an hne chuan pathian a om lo niang te kan ti thlaroka he an cherong khowela hian dikna in mun a chan lo chang a tam mai ti chuan in khena le in elna chi sang sanga a diklo zokin nena an chan hi mu tur om le zau thin bok Europe khomol pui tluk chiat po lalpan a phal tlat alom Myanmar rampo sipain diklo taka kumsum nga don an obbe pathianin aphal Mizorama ringtu tele Chin rama ringtu te po chua kan du ngoi chungin milem bekut ngoya om kan om hi pathianin alaphal ani hi Bible kan keu chuan Israel fa te kumzali somthum lai ai kupta kut thak noi an tuar aphala Israel lal te lalai po khan lal fel tak tak Jehoshaphat te Hezekiah te Josiah te rei andam lawa lal sual tak tak Manasseh te Jeroboam atu te kha lal rei bera an thlang thung ani kha kan chevela po mi bum mang do soi ching mini khwalo tak tak an lo tinga dikle fel takat thil ti an tuang thei tlat lo mai te hriat thiam har thin ma se pathian ro rel chu a felin adik vel vekani arem ruat ti hlo tling turin lalte atung dinga lalte ason bo mai ani ringtu te hi kumli vel ro rel tu akanin ngatlawa pathian ram ruata kanin ngat jok turani pathian chu atlai tua kan ngai nuwa te po acha thina lazara po nili liam nuwa atinunga adu chuan omlowa ta po om tir thei bokani tuna kan den mundik tak chu Trama tling le tu chuan pathianin thilmak ati angai ni damlo chia atho chau en ang kanita ma se chatthla ero alani lo tong trai na in thei to pichua chun zomang u viewer ta jinga kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ve ngei te u subscribe tin me nuwa notification bell ka medlin ola in da don ya